Яңа көн туды исә, һәммәбездә яңа мәшәкать, эшләр белән яна башлыйбыз. Тормыш кайный, бөтен кеше каядыр ашыгып юлга чыга. Ул юлларның ниндиләре генә юк. Взвод! Стройся! Мәдинә по команда булды, стройся! Безнең планеркалар кеше төслегенә узмый икән ул, Нинди бетмәгән армия хикмәтләре булды соң бу көн саен? Разговорчики в строю! Ренис! Сир! Безнең атаклы каз каясын. Ул бүген монда кунды бит. Siz аңарга наряд вне очереди бирдегез. Ул төне буе бәрәңгече тартты. Үги кыз кебек. Мәдинә апа, вернуться строй. Демәк, йоклап ятадыр инде. 2 минут вакыты бар икән әле, ярар. Время пошло. Бүгенге көн тәртибе ничегрәк әле безнең? Әллә ни юк. Обедтан соң җыелыш куелган. Калганы үзегезнең график буенча. Әйбәт. Алайса, бик тәмле иттереп бер кофе ясап кирт әле. Хәзер булыр. Әйтергә онытканмын, сезнең янга Ясмина Маратовна кергә теләгән иде. Юк, мин аның өчен юк. Мин командировкада. Бер үк керә күрмәсен, юк. Мин 5 көннән минутка бер генә сорап чыгам. Бер үк чакыра күрмә дидем. Вообще-то шокып керергә кирәк. Гафу итегез, бүгенге җыелышка минем тәкъдимнәрем. Беренчедән, ул җыелыш җитәкчеләр өчен. Икенчедән, синең бу бөтен тәкъдимнәрең булай да буа-буарлык булды инде. Проектлар кәрҗинендә дә күпме бар бит әле. Ул кәрҗинне син үзең куйдың. Үзең тутырдың. Ничек туймыйсың син, Синең шәхси тормышың бердә юкмы әллә ул? Ул ташып торган энергияңне ничектер башка якка да юнәлтеп буладыр бит. Бөтен отделлар синең хатлар белән генә тулган. Ник бер хатка да җавап юк соң алайса. Юк, монда еларга кирәкми, юк. Ясмин, син молодец. Хәтта өстәгеләр дә шулай дип әйтә. Бөтен кешенең башына җитәрлек фикерләре бар дип әйтәләр. Яхшы мәгънәдә әлбәттә. Ясмин, син монда гына сыешмыйсың. Сиңа ирек кирәк, иркенлек. Шуңа күрә без син бөтен фикерләреңне, идеяләреңне тормышка ашырсын өчен сине иң яхшы заправкаларыбызның берсенә җибәрергә булдык. Сез мине куасыз. Юк. Киресенчә, сиңа үсәргә кирәк. Хәтта өстәгеләр дә шулай дип әйтә. Рамил Хидиятович бик яхшы, Аллага шөкер, әбизәтелне җибәрегез дип әйтте. Кайчан барырга? Хәзер үк. Менә бүгеннән үк. Анда барса да сөйләшенгән. Сине көтәләр. Бик куандылар. Проектлар. Менә бөтенесендә үзең белән ал да бик рәхәтләнеп эшләп күрсәт шуларга. Давай, алга. Без синең белән горурланабыз. Уңышлар. Киттеме? Ага. Мотор малайса бер кофе кирт әле, ромашкада сал, яме? Яхшы. Юк инде, юк. Бүген дә Булатыгыз отличился.
Madina apa, senga mana uydan yuvishirga kishi topildi. Sizga da ish topaymi? Ha? Belki kerakmas. Tege yolu marker bilan piyalaga yasagan yuraklarında yuvib bitira olganim yo'q. Motorlik yasaymish, muhabbat shipshig'i. Kim buzgan shul sirtsin. Durus. Naryad bitol maymildan da kishi yasay. Равнение на середину. Buldirdingiz. Qutlayın barıg'izni da. Ura! 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 Отставить! Cemaat, bizga Головной ofisdan kishi jiberganlar. Xotin qiz keladi bizga. Mana narsa qo'rqita. Ulardan jumla narsa kutasi tugul. Yarar. Cemaat, bittim yer yaltirab tursin. Rashtaviy territoriyani yana boshdan sibirib chiq. Oh! Yiqish ulmaga shabani. Men sınga kalmadım, mındaydım men. Холодильник eshigi beklanib qoldi. Qishqiram oshishi yo'q. Qishga oshib chiqdim. Все, вольно разойтись. А sen qol. Qo'shan aql kirangsin, ha? Seni ko'pmi istirarga bo'la. Otangni hurmat etganga ko'ragina men bitingda bu ishlaringga gil ko'z yumib yura olmayman. Shulay kelib chiqdi, men g'ayibli tugul. Sen bir vaqtda da g'ayibli tugulmi? To'xtala, balki seni Yo'q, bor ana. Madina opa qoramag'indasan bugun. Belki boshqa ish qo'sharsiz, Rima boy, ha? So'nggi mumkinlik bo'lsa da berigiz. Ishlayman, yerina yetkirib ishlayman borsinda. Ishlarsin. Yuraklaringni yuvana boshda. Barishingda bo'l. Selam Yasmin. Әйе, құтлай аласың мені. Ең зор заправкаға жіберділер. Повышение. Повышениеден бигрәк сөргөнгә охшаган бу. Туйганнар ахры синнән. Юк, миңа бөтен проектларымны шунда сынап, эшне җайга салырга куштылар. Сиңа башта үз тормышыңны җайга салырга кирәк. Бу теманы башламада. Синең сүзеңә карап, гомеремдә беренче тапкыр ир кешегә йөрәгемне ачтым. Ансы да ташлап китте. Уңга бар, уңганчы бар ди халык. Берсе дә бик җиткән, рәхмәт. Йөрәк яраларын эштән дә яхшырак дәвалый торган дару юк. Ник кердем шул сәер заправкага? Хыянәт итәсеңме? Кемгә? Соң кеминде Татнефтьтә эшләгән башы белән килде заправкада бензин салып йөри. Башымны катырма әле. Давай, пока. Вакытым юк. Nik almaysan sen şul telefonunu. Рахим Итик Срим Кимович.
Kim keyfingizni tushirdi tag'in? Şol endi qiz. Kichkina bola bilan kichkina mashaqqat, ulisi bilan ulu ekan. Ketibda bo'lmay bit shu revizorlari bilan. Ha balki siz ona yigitni shaltiratib qararsiz. Nomeri bordir bit. Nindi yigit, nindi nomer. 18 to'lib qina kelalarga. Bola. Qiz bola. Hatisi bilan talasha ekan, demak, onun yanında boshqa irat bor. Ir kishi ko'z qisib turganda bosh aylanuvi. Bor. Ishingda bo'lali. Bulayda bosh qotqanmanda sizning bilan. Tinglayim. Rim Kimovich. Siz yana revizorga yigit topib qarag'iz, bulay usto bo'lsangiz. Allah. Biteme. Yo'q. Sen sürtesinmi, solluysanmi? Nersa bilan sürtesin? Shuprak. Şuprek. Şuprekdan narsa deb so'rayman sendan. Suv. Suv. Sen bit pomada, vodostoyki bo'la. Birozgina o'ylab ishlarga kerak bitingdan. Sen o'ylab ishlagan edim men ana. Sen qizlarning kayfini ko'tarish uchun yasagan edim. Niyaq mana tekshiruvchilar kelar oldindan shuni ishlarga kerak bit. Avazingga tekiring. Rashid abingdan andan atseton so'rarsan. Borisini da uylatirga kerak sizni. Xotin qiz deganda jirtilmaysan ana endi sen. Kel o'tirali. Bunday dardli yigitni ishsiz tutib bo'lmas biting, deymi? Samin Azdarim Kimovich. Bilam hazırlığını bilam. Sondan ukunurman endi men, deymi? No sening liniya bo'yicha bir zadaniya bor. Endi. Tege revizor xotinning boshini aylantirib qaralsin, ha? Ko'zing tumala. Irmagan yerga o'tirtmasqa, surtmagan yerga yotqirtmasqa. Tishing o'tsa endi belgili. Mening tishim o'tmay. Revizor emas. Eng muhimi, ona xotin qiz bo'luvi. Qolgani del texniki. Qarag'iz hali. Bu qolib tursin endi olaysa. Sirti bitir. Revizor kelmagan bitali. Şep. O'zi boshladi bizning kiyimlarni tuyinlab baylab. Ishit dushmanni o'zingda dumuktirga deylarmi ana? Ho! İsan mısınız Raysa hanım? 92, 95. 95 ile şul 92'li indi ulanın. Aldalamasanız bunda turmaysınız da bitsiz. Bizning benzin nashar bo'lsa, kini aralashtirib yurmas edingiz hali bizga. Sizga odatdagicha 500 so'mgami? Ella tutirib salabizmi? O'zim bilirman men. Ko'p siylashma. Dvornigiz birda ishlamay. Kirgan xudda so'zangina. Bardak. Anda bit trassa bizning territoriya tugul. Ishlamasga sababgina endi ol. Yalqov kariga. O'zi ko'rinmaydi. Jiqlab yotadir hali patsopkada. Siz bizning Rashid abini bilasizmi? Kim bilmaykan yo'q? Songrov apani. Ha? Hozir kirarman. Qortliq, shodliq tugul. Bizning Rashid abini alla kunlar bilan bo'tay. Nishib tuzib turasың sen bunga, ha? Tiling bo'lsa aytar eding shu. Qos umasina xatli qolmasin, brat. Qosh tezroq. Qosh.
Yasmin. Sen bilesin belli. Yo'q. Men hozir kelam yorayman. Shu brekni yuvishimda kelam. Hozir. Siz Sen Jasmin tug'ildir bit. Yasmin Maratovna. Xayrli kun. Rim kiymiş. Amin sizni ko'rmay qolarman deb qo'rqqan emassiz. Mana nechuk spetseffektlar bilan kelib kirdingiz. Ayda. Yo'q, o'zim. Yo'q. Ergizing bir. Rahmat. Uyratadi deb o'ylamag'iz endi. Boshqa vaqtda gil o'zimizning benzinligini sog'lig'iz endi siz. Hozir bit sizga mana bak tutirib aybatlab zapravka yasarga kerak. Ondan moment chistартib qo'yamiz bizning benzin. Anglashildi, rahmat. Adam masxarasi. Samolyot tushgan deyarsin. Xotin qizga eng muhimi motor etib kelib chiqu. Esanmisiz Rim Kimovich? Hallarigiz nechuk Rim Kimovich? Narsadan boshlaymiz. Hozir построениеga chiqaram butunisini. Yo'q, bir shilmog'i. Men bo'lkani yaxshi bilaman, shunga ko'ra o'zim borisida o'zim. Yaxshi. Ayya shunda. Ko'rinib tura endi kimningdir kimi ekani. Nishlisingni bo'la. G'afoy Rayla. Rayla qarala. Diknoshar kistam etalim meni o'zimni. Qo'ytim men. Balki больничныйda olaman. Rim Kimovich turasa, shulay deyarsingmi? Da. Munda naryad qina tug'il, rastrellik, tribunallik hallar bitadi. Ishlarga sig'indi hozir. So'ng narsa quyruqni but orasida qistirib o'tirasan. Qo'ya keterga o'ysin. Dengizgami? Yo'q aytarga kerak. Rahmat Rayla aka. Ketdim yaraymi? Borali bo'lar. Bu tekshiruv bek qiziqli bo'lirga tura bitadi. Rim Kimovich. Minali bu. Narsa bo'ldi tag'in? She'rlab turaman etalar Rim aboy. Davleniyim de ko'tarilib ketdi. Ko'nglim de bulg'anib tura. Больничный deb отпускка keterga edi. Narsa? Malayaqtaga sen o'zagimga o'tding bitingdi menim. Tamam. Tuydim men sendan. Shunday bor hali. Qo'yanda больничныйmi отпуск? Senga qo'sharg'agina bo'lsam. Boshmen meni Rim aboy. Bilaman men. Sen er bo'lsang, biroz er bo'l endi. Aytgan so'zingni tutarga iran biroz. Balachaga. Tag'in bir narsa ishladingmi? Yo'q. Birda ishlamadim. Ha? Birda ishlamadim. Qarani. Bor. Ishqil tezroq. Ketdim yaraymi? Selam Yasmin'e.
Sen her vaqtda bik motor. Parfümün da eskitkiş. Bulat, Heye. sen bunda Heye mına yakırın işlep yürüyüm. Yasmina. Borsa sen oylagancha tugul. Men endi bir ko'p senga şoltirtirga oylagan edim. Yanına da barmoqchi edim. Atiyaning ne hallarda? yaxshi. Rahmat. Menikilar da aybat. Amin mına ertagadan otpuskaga ketam. Seni ko'rdim degachgina yo'qqa chiqqan ko'p bo'layin endi. Anglayım. Seni o'rinda bo'lgan bo'lsam, men de ochilib yurgan bo'lar edim. Lekin yaxshilikni da esga olishga kerak edi. Biroq naqamir dengiz bo'yi biz ikov. Mana biz ikov olgan priloqni da o'zim bilan yirtam. Xatirlaysizmi? Safariga borga ochilgan edik. Ну, tebesini şeçti bu malayının. Mene içmasam Santa Barbara. Ne Bulat? Tanış bulup çıktılar bit bular. Bütün yerde iz kaldırgan. Oruz bilmeyitmi o. Şılı meşke yüzü kapayır. Bir yıl көрмеген жан достыңны аяқ ұра тұрып қаршы алмадың mı? Selam brat, selam. Aman yirip duymadın mı neyelsin? Duydum buğay. Xатын bilen ayrılışkandan berili qaytып kirgeni yok idi. Нәрсе? Әлі де қызың bilen күрәшәсің mi? Şol indi, şol. Anasını aşağıgan mı? Mine ben sana kildim. Kafelarımni xatınğa berip жибергенде, sen etmeyin özüňe işke çağırgan edin. Uyun külkü söyleşir vakit değil. Senin gibi şef-поварға bunda bizde ne kalgan? Bunda amarlar podavать etmiler. Bilem. Meni mine senin bilen işlisi kile. Әллә урын юкмы? Senin gibi profesyonelgan bunda urun bulmasın indi. Bizning özümüzning поварның dekretga ketganini bir atna bildi. Mulla biz endi özümüz pişirip. Әллә sen hazır şayırıp сөйләшәсең. Şayırga urun yok bunda. Tik idel işke kirip söyleşi ya. Bizning bunda bir tekşirişi kelgan. Kursin hele bizge nindi spesialistlar kelgan. Haydi.
Кайчак юл ахыры булып тоелган урын чираттагы кискен борылыш кына булып чыга. Юлыңны дәвам итәргә курыкмасаң, әлбәттә.